Kando kata kajing do jikremen kabau ni ubreu bodan kadi kajing pangnyo thole uya kendo uya shema kajing kajongo andre usoko badan wei bala ban penkonyo ya kadi kajing pangnyo thole kabodan hakamet kajongo lada omdon doktor lada omdon lingdo lada omdon pastor lada omdon evangelist kibla penkoyo andre utip skemi na wei bodan wei bodan Jesus Christ mano banyela ban penkonyo ya kajing kajongpi Nisa dalam perjongi kibam khoj haka ktin. Ikran ktin kibam long. Ikran ktin si tensang. Ikran ktin snew. Ikran ktin lorni. Dalam perjongi kibam khoj haka songkha songman. Dalam perjongi kibam khoj haka jingmot berkat. Dalam perjongi kibam khoj haka download kajongi nilong kibar sap haka jingem. Ublay khot bawer hari apor mamenta. Wong wan pendemrit yang de. Jisu. Ulalej hajan bat ulalej ban kita ya ka kerong kalau pentia inu breu bayam ulalej ban kita ya ka kerong kalau pentia inu kena ubayam new jisu ulalej ban kita ya ka kerong bat ka por ka bau jisu ulalej kita ya ka kerong ka jaka babu ya dengan media uni kena ulalej imbiang haleluya Ubreu belaya belai imbiang. Udah kena belaya belai imbiang. Dah kejeng kita kejeng Jisu. Lana kapop kasangsia. Hang jem kejeng amu jeng pi. Kabai dong. Jeng kapop. Kebetul dah kejeng kejeng amu jeng pi. Kedai kejeng yap. Don ka menjob no yang kejeng yap. Menjob yang kejeng yap. Kedai tang lamba kejeng kita kejeng Jisu. Kedai tang senam kejeng Jisu. Kabola penjauh lo keding pernah. Kan ngut don peding jongpi. Usoitan rengka bagi nang bor ki jongo. Kila risa yang kajing job. Nama don ki belayap. Batep belabu aku kerong. Usoitan mara. Ubapet bad uyui ru Jesus Christ. Uyui nu usoitan. Bola rai ki bon ki mensim ki bekodor pok kerong ke jongo. Banlej ban tekno yaki banlej ban bono yaki borjok Andre ngayo yu play hapor mo soitan wala yang ha krong kejung soitan lo thep yang ha ka krong kejung Andre jisu yui bau jisu la sosne yang bawang sang soitan mentak di kapor yang mentak di kapor kejung soitan ngalai ban kata itu ke krong kamera